Amasan COVID-19 natna le inzoma thu hlawm te hril na nei dinga mi phut tu KRCC na te picture YouTube channel hai chunga le hun tha mi petu lalpa kum kalom thu ka hrila COVID-19 natna chanchin hi medical le non medical background nei mitam takin an zika internet khovel fangsukin a hlu sip mek zinglain voice hun toy te minute hlom te sunga hang hril ding hin chu ka hril kim no ding an ti hi kan pha no a mi hi mi fam kim lo ainia fam kim lo nei hrila fam kim lo nei hrit boka chulain voice na hi video lo Ngaithlatu hai mun tin le ram tina hai ko ma akim no na hai manin thei anga lo hruk bit level dingin kahungen chewani World Health Organization WHO mebin January ni som thum sang hi le som ni a public health emergency alo pungel baka tulem hinchu pandemic a apung ta hilal ta COVID-19 natna thripui hin khovel pum pui hupin mi nui som panga sing ni sang khat zani som nga le pani kai zopin mi singku sang ni zasari som ku le parit zet ringna indoi nei le lawin tlathum le chanve hun sungin alak tati WHO situation report somri le pakhat na zanita atar langna chuna belo zik peka indara makhom mi sang sari zathum le tibor tu hin positive case umin chun mi zani le somli borvel ringna anchan ta bokani ti Ministry of Family Welfare website nan azik langdan chadei hmua chu natna chu WHO risk assessment athona a risk sang len global level tin anbuka chun category akhom high risk category si in nasat takin anat na tukdaina dingin tu hin WHO le health agency ranin thang an lak mek bok ani pandemic a pung hil tan na hai hi stage 1 2 3 4 a the an nilaka indaram tu hin thangsa in China khawpui nisin la European countries Middle East annole ASEAN khomol puya khawpui lin tak hai South Korea dam annole US le mundang dang rambung hai chu stage 4 umin halsat na nemen lo antuk mekani chungang bokin WHO chun hin na dawlet na ding hin in both saina preparedness and response plans chu phase 1 2 3 4 5 6 le post peak period ti in a theboka tu hin phase lai powa phase dit lo tak phase paruk na ai ko top thang ai te hin khovel chu abui mup zingani ti chu amasang kang hrila chulein COVID-19 hin khovel sak le thlang sim le Hmar thlung phak no na hrim anei tano amasat taka ere ngai ri dinga poimo le trul ka ti chu hi nat na hi ngai tha mei chi nat na ani no a chun sarkar thusuk hai khom hi lungril taka zom tuma lungril sak ngar lo dingin le hi nat na hi nit na tri bai takani ti hi lo them hasain la ti chu kanum bokani COVID-19 hi mania ti hi zona lien tak ania WHO in minga pe COVID-19 hi coronavirus disease 2019 tina ania kumsang hi le som poku December thla China ram Hubei province metropolis city ro pui tak Wuhan mu suk tan anilaya aming hi nga hi pe kani
SARS-CoV-2 80 severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 ti khoma rit ani bok ani COVID-19 hi coronavirus family sung ko ami ania Middle East respiratory syndrome MERS CoV le severe acute respiratory syndrome SARS-CoV hai lawin thlun tu virus family laya mi pakhat chu ani ve ani coronavirus 80 hi zoonotic virus ania chu ji chu ran nung ngai thoka mi hrima kai hlak virus tina ani SARS coronavirus hi civet cats 80 ran nung chikatan thokle MERS coronavirus hi dromedy camela in thoka mi hrima kai an ni ti chu lo sui suk danana COVID-19 ru ki chu asuk tanat tak ranung hri ching lo alani sui mek ani bokani anan nak inkâi sâwng dan toy ten hang hleita hinan na invoi mi hrim positive case a en thokin meidanga olsam takin an kai sâwng thaya in sim sneezing in khul coughing le khos khak sopei le chilpei an thokhin hi ri khia hung suk doka hun so tak tu chena ri dan chun dar kan hi an doka dar ka som ni pali sung hi adam thaya hril chuchumi in avatok pala anole atok na kut so fai lawa amai abau anakor anole mit haidam mai hai alo temple chun chu nak na chun akai thei ani chu ri kai na kutin midang avatok pha an ni akai theya chu kut veken thil dang alo vatok hai midangin an va them pha an kai nok thei bok lak ani chulein hi nan na hi droplets 80 anol aerosols infection natna ani in simchang a hnar anole baudam chutakan ka hung suk tuithi droplets 80 anole aerosols napdam anole bawan ka hung suk khak so hayan thokhin a ri khi hung sukin chungchun inkâi sâwng lakani chun hi nat na nei naw pai hai khoma an naw pai naw tia inkâi sâwng thei ni dinga ring ani bokani anat neiin langdan hang hril no keita anat na hi mi hrimin ein voingun em hrisang khosik 80 lehin adang lam na bek a na ti chama sang kang hril no ma chulein anat na hi hrisang khosik haile hang sukhran tak theino an lein anat na in voi no hi ding chun hi nat na le in zoma contact history an no le travel history ri ta poimo em bok ani COVID-19 rik pai si anat na in lang lo asymptomatic 80 tam tak anum thei bok atlang pui nanat na hi nin hi an thoka ni som palisung hin awen lang lak anga ngai ania ami ruk chu nin hi ma in lang khoman uma ni som palen hunga in lang khoman bok ani ti chu ei thei hil dingin ei num no bok ani nukin thak sore throat nukin thak ser dam anole in sim dam anole hrislang nap tui put rani nose dam nar ping deu chupa hrislang in khul dry cough an hung nei tan laka chun a then chu taksa hai pang hai ana thu ma mi chena chu sung kho 80 diarrhea dam an nei bok lakani hinan na rik virus 80 hin chup lungs a hung tok tran pha hin in khul 80 tak hung zula chun khosik a hung in sang paya om ting pang abikin om ting a natna om ting panga problem lo nei ta sa hai ta ding lem chun thu khar sat na chest problem
difficulty in breathing ati hai hi an hung nei zuya an khosik an kho hung sikin an om hung na chung chun pneumonia ati lung infection ati hi ahung thei ni chu ahung zul kai pe phale severe acute respiratory distress syndrome ati hi ahung thlungani mitam tak hi natna nei hai hi asymptomatic an ni lein treatment ran pa an ngai no alo positive hai khawm amiruk chu positive bok symptoms nei tam tak chu mild symptoms ati an naya chu i olsam taka en kolin olsam taka dam thei an ni bok ani ti chei ri ta tula amiruk chu mitam tak chu oxygen pe hungai khopin thu kharsatna an hung naya athen lem chu ventilator 80 thang puina bawa in thuk suk zo talo an umbok ani ni tu takhin research thomek ni sin la khami pangan thoka som hi natna invai hai hi anthia chun mi som ku vel chu andam suk anga hril ani SARS coronavirus in kumsang hi le pani kumsang hi le pathum vela chaina rambok abai khan 9.5% in anthi pha ani ti chu record a ei mudan ani hi natna hin na pang ting pang ta ding entry a oma na pang nek man manin kum tam hnung kum som ruk ting chung ting pang na nita hai ta ding in atri umzul bokani ti chu anat na in lang dan le in zomin yang khil san sin la chun hi nan thoka invêng dan hi apoi mo em len Ngaithlatu hain ngun taka elo ngaitla kanu mani hin na ta ding hin tu chen hin an veng na ei hril la dan ding chun vaccine ei ti hi lawm noel ba kha asuk dam na ding dam doi drugs hu su alani no ni chulein anat na kai lo dinga invêng na hi ei ri ding chau khom ni lovin ngai poi mo a ei zom seng dinga thil tul chu ani ti hi kang thil num boka hiang hin an veng dan ding zuk hrileita a kimchang no na tam tak sin la khom a point in toy te ten eng hril lang ding ani apakhat na a poi mo em chu sarkar rural tu hain invêng dan ding an ti hai hi ngai poi mo a zom ani hi dan anga in khu khir na le in hneng de na nga ngai no in la ti chu amasan kang hril no ma mi then tam takin sarkarin thil an hung rel curfew dam lockdown sai hi in neng de nang da wa ai ngai hi thilin dik lo ani sarkar rural to home ministry in amani ai prime minister amani ai chief minister hai na mani an hung rot hai reng hi health organization an ole health ministry fe thlenga mani hrisel na ta dinga apoi mo na public health interest ching taka study an thon hunga chung hai thuthluk na an hung bo zuina anile maniti hi chingin la no kati bokani apan hi na kul sofa ya poi mo beka tul suk chun tui na le saban na ni chun kut sop hi tho ngun talu a no ni chulein thil bal le thil drop eva thema mani tu lei suk hin minute second som ni be kut hi sop lak dingani kut sop kar lak hi atam talu le an jing talu no ni kut sop rem chang no na mun tui mani sabon lo rem chang no na tam tak mun na ilo suk chang mati chu mun a chun a thei phot chun hand sanitizer alcoholic base hitaka hin alcohol hi 60% bek thang sin la ti chu num da na na chu mang thein la atha the bokani hand sanitizer ai lo nei no alo ni khoma
ai kut balin ai hnar ai mit ai mai ai baw hil them lo ram tum ding ani bokani kuta kai virus a hi kut so phin asuk fai phong thailen kut so ngun dinga ai nge nei nge na khawoi su ne na tharin ai hril non no kani chun injin suk lo ti hi chu a han pa takin hril tam ngai lawin lockdowns ai ti hin curfew ai ti hin traveling ban tam tak rail commission la train service hai le flight service hai an suk cholan thokin injin suk lo chu apoi mo na hril ngai lawa hetu ai ni ringom ami ruk chu mi hrim ngir mun anang no lo thei lawa injin suk ngai ini chun sarkarin travel advisory le an no le mani invêng na dinga mangru hai ngai poi mo ding ani chun leng suk lo bazar dam an no le mitam na mun dam an no le in khawm conference i man mi pui pung khawm na hrima suk lo hi adam doi pakhatani lo thei lawa nitin fak form dam an no le ei athu almani lo thei lo thil in chok a lo trula dam no na le ya hospital dam fe ei lo trul ani ruk chen ei tho ding trul hai char thoa i hun toi te sung manga kirnok vat hi tha chun ei su khoma social distancing anti tu hin WHO in a trauma thleng physical distancing ati hi mangtra tral tumding ani ni mitam na hunting marketplace ai ti high shopping mall cinema hall mi pui pung khom sarkar na khap talen tu ruk hin chu suk nu min la khom ai wa umel thei chung no dingana lockdown hin ami ruk chu in hong hun umata a hi ruk hi chun ai film ding hun hun chu hun so tak ani dingan len mi pui pung khom anung pal nung khom hin mani sai la thri na manga film khur chu thleng ati suk dok khoma midang abikin hrithlang le in khul flu symptoms nei hai le kar sim tum tralding na ki vai hrilang khan physical distancing khanai dingani ti hi edita tul para thilan zar hai mei roadside unhygienic foods ai ti hai hi fak lo ding ti hi edit dan ani boka chun chil sak le nam ni thang mei lo ding toilet an no le mani romol an no le handkerchief ti hai manga i eilo in khula na pelo hi tani khoma tu lai na hin chu chung hai chu marang tangkai ding in ein fila tissue paper hai khom mang ding ani chun kut file in baw nar mit le mai hai tok lo ram tum that ding romol tissue paper an no le mas mang sa hai hi e hun so tak abal nunga mang lo ding a thei chun so fai pe ni sin la chun disposable ani chun dustbin asi na ding a pe hon na ding a pe ding tul para pe hon mei lo ding ti hi i health ministry an to ka thusuk ei dong dan le in zomin eng thil bok ni sin la chun mi lai thoveng dewa open dewa in sim le in khul lo ding hi chu COVID-19 ma khoma thil moi lo an lein hi nung lem hin chu a moi no nok zu la phal khom ani no bokani romoli na mani tissue paper mani ei lo in sim ani khoma ei lo in khul ani khoma ei in sim suk ding in khul suk ding hai kha dang tum tral ding an no le mani in ei baw kha ai kiwin cover an no le dang tum ding ani ti chu eng thil san sin la chun mask mang hi poi mo em boka hi tu lai chumi tam takin ai manga atha tu suk ding lem chun mang apoi mo em la chulein bazar munadam anola dora hai ai felem hin chu mang thei ramin la atha ai ti bokani mas mang ta sa hi pe hon mei lo ding chun mas hi disposable auma chun so fai chi boka tu suk ta hnunga mang hai reng hi de dan chun da ka ruk chung mang phalan no
dal ka ruk ilo mang ta chun so fai thei chin chun so faya an no le disposable one time use ani chun mang talawa athar mang pe chi ni ngate chun hi nan na in voi na ram in da ram sung khom ni sin la foreign country khom ni sin la chutkan to ka hung hai rim chu thoi taka sarkar protocols anga in report seng ding an no le mani in quarantine nge dinga ti ani tul suk lawa ina in ankle ding hi atlom taka nisom palisung home quarantine kham ni sin la anole mani in self isolation lak ding ani chu mi pui sing dan ding ana mi changkang hai dan ding ani bokani le akhela fengai ta COVID-19 le in zom hin Tulaia ai khove la hin thubel ching dol lo tam tak i a uma chung hai chu toy ten hang hril sa bokin la hai nu mani hinan na hin khovel in kin sanjai alrel si no lein mi pui hai lai hin lungril asuk boya thubel ching dol lo tam tak a hung suk boka chung hai chun mi asuk chi aya mi asuk thlabar em lein poyetia chalen eiler zukhil sanum zokani mitam takin some vibration resisim hin coronavirus athat thayantia hi le in zoma thusuk hi minan lo thil thi thubel ching lo ne ti he masang kang thil no ma ai prime minister pu Narendra Modi in nisom ni le pani mars sang ni le soma Janta curfew apung ni tak zanting dar nga a health workers hai hospital asin tho hai ein zana le ai thlop nei en te na dinga kut ben risisim dinga alo ti kha ano ti nge in kok tira a then tam takin virus athat then ti hi bel ching dol lo ani athanin a scientific anen ti a athanin virus athat then ti a athanin Hindu sa khu ami big pui tu mani anti boka inda mi crore za som thumin risi khan an sim khan noise pollution eti sound vibration leya mirhim kristel na amhong si thei ding ruk chu ngai tu zom thei chuni ngade Hindu hai chun temple an nole mandira fein daran sugri hlak chu Ruda Center haiin an hril dan lem chun pathin ingkim tho thei le in anin zana a an tho thakania pathin universal ming om tiri asuk thakani antibok ani juda hai khoma ri tempula simin pathin bik na thil poimo taka an lo na ya Aini Christian hai khoma bikin tina dar his ai khai deu fur bok ani chulein tu welcome hi ad thano ti nga in hril sit hin thiltra asuk ai ring no bok ani amiruk chu risisim khera health workers hai applause ai ti in za na pek atul khom chun ka hin no a tarik ni som ni pani mars dan ting dar nga charkhan mani pathin hai sengkoma Hina na an thoka invêng him na dinga trong trai na hungrot hai sin la chu ai dam tlang he ruk chu ka ngai dan pakhat ve ni Center for Cellular and Molecular Biology CCMB director pu Rajesh Misra chun risi in virus athat thei hi ti hi thubel ching lo ani chu lo ni sin rambung lai powa risi tak indaram hin virus chu muding ngai no ni risi sound vibration le coronavirus hai hin inkhom it matna an nei no hing thubel ching lo theder an lo theder zingel ba ka alo ring tu ai pel hi poi kati in thilmak takani ti in alo hrelani coronavirus hi mi hima akai pha chen baw amani anolen haran thoka hunglutin nuk khaya umin chu paluta chulein risisim hin isunga virus kha athat theino dingani ti hi e hit atha coronavirus hi ramluma andam theino ti khom hi
thu bel ching lo ani ti chu WHO in alo in suwa tu chana chu ring thla kan no Tulaia COVID-19 le ya thi tam tak invoi tam tak na mun New Delhi dam Mumbai dam Pune dam anole Bihar hai khom ni sin la an temperature hi 30 degrees Celsius chung ting vongani ram lum na huna hi na hi thei no ti hi thu bel ching lo ani bok chun COVID-19 hi ram dei na dam thei no an ti boka hi khom hi thu bel ching lo Tulaia na lu na ram hai atam lem hi ram dei na vong an ni bok ani tui lum don le tui luma in sil hin anat na that thei ti angai dan tam takan lein lum tak tak tui dona tui lum deu dewa in silin mi in thangan lo la ka an tak sa hai chen asuk long pha ti ri ta na apoi mela chalen tui dei khom ni sin la tui lum don khoma hi na hi athat thei no ani ti hi ei ri da tu ing ang tui khoma in sil la itak sa sunga temperature hi 36.5 an thoka 37 degree ani jingding amiruk su in sil fai ngun tui lum don ha hi sel na ta dinga tha ana COVID-19 khom tam tak dang thei mai ti chlen in suk 5 mo ji le kut so 5 mo ji so ei lo hril ta kha chun mi se mosquito bites in inkâi thei ti khom hi thu bel ching lo ani bok ani droplets infection ania mi ri man thoka mi ri ma inkâi sâwng pe ni ti kha ei hril ta sa ni chun thermal scanner hin ana na rik aman dok angela ai ngai khom hi i thu bel ching lo ani thermal scanner hin COVID-19 le inzoma na lo nei khosik lo nei hai hi temperature an nature amu thaya a rik a positive no chu aman dok thei no chun pneumonia vaccine hin anan na veng him thei ti polan lo ma khom hi thu bel ching lo ana tu chen hin hi na veng him na vaccine la mu suk lo ani amiruk tu lai study tam takin an lo hril mek ti binat na an thoka invêng him na BCG vaccine an ram bunga mi po lo kap na rama hi na hi a hlur bik no deu a kai ra no deu tia study lein BCG lo in kap ta hai ram bunga hin hi na hi an kai zap ra no in thri tania chulein BCG vaccine hin hi na hi aveng him thei chu bei sei na lin tak health research scholar hai chan an nai ani ado ta fengai ta COVID-19 hi kum upa le na pang hai ta ding chona ṭium ti hi ngai dan boka an ni hai ta ding chone lawin hi na hin naw pangan thoka tleirol hlangwal thalai nuhak tu el ta ding khoma ṭiuma an thi pha jing bokani ti chu ei ri ta tha amiruk chu kumu pating le naw pang kum som hui ting hai le thuk har sana na u nei hai chun hi na hi anin voi ol ti kha ei hril ta sa ni antibiotics in hi na hi athat thei ti khom a boka chu khom chu thu bel ching lo ani antibiotics si atlang puin bacteria ta dinga si mana virus athat thei ruk chu ri ta la no COVID-19 na le ya taksa hung chawa co infection mi na lo nei chun antibiotics an lo mang lak bok hydroxychloroquine HCQ fak hin ami veng thei ti ngai dan boka hi khom hi thu bel ching lo ani hydroxychloroquine hi COVID-19 positive case le hi na la ya hospital a hai ta ding chun tu la hin an mang tangkai ema invêng na dinga mangruk chu phal ani no ne invêng na nga mi mani num thu thwa lo fapol tam tak anumel ta hi apoi dia andik no ni HCQ hin side effects tam tak anei lein voice na video lo en hai hin lo fata lo dingin ei nge na ni
COVID-19 hi boru ka inlêng ania adam doi khawm pu modin vung na mangin boru ka kap kai ding ani COVID-19 le inzoma dam doi boru ka kap ding ti khom hi in hlem na ani hi nat na hi boru ka inlêng ni lovin mi hri ma in to kai mi hri ma in kai sâwng ani an kai dan khom ching takin ei lo hril takha amiruk chu COVID-19 patient dam no ai thoka hung su kin hun toy te sung chu boru ka adam no pa mani adam no nu mani umna sirve la chu toy te adam thei ani alimo ti ruk chu WHO en tu hena boy pui me kane COVID-19 positive and koldan shleita COVID-19 positive hin mi po akai ta phot an thi pha wong angala ngai dan nei polei lawm hian dik no a hi rik kai mi za pangan thoka som hinan thi pha anga report ania chum ji chu ahun taka in kolle ahun taka in treatment chun andam sukin hoya mi za khata mi som ku vel chan dam su kani ami ru su hi nat na hin mi akai ol em lein an voyan tam chen a thi khoman hung tam ding an ti ruk chei ri ta tula mortality rate anat na leya thizat achunga yang ta lang 5 to 10% ti khi thlawm vi ong en lang sin la khom anat na pa ei tam chen a thi ei tam pe ding ani COVID-19 positive case ta phot thiding angela lo hril pol le lo lungril so le hi poi tmm lein treatment dan tak ei hril mai na le hril sa ni sin la treatment protocol hi angiela nganen hospital an thodan angin hril ka tum no ei ri thiam dan ding ang takin hril ei tu mani COVID-19 suspect anti chu apakhat na chun nisom palisung lim ta sunga COVID-19 kai zap na rambung khawpui injin hai apani na laboratory confirm COVID-19 patient le physical contact anole close contact kar ni lim ta sunga lo nei ta hai chuna pathum na healthcare personnel to khom COVID-19 positive case low and call to hai kar ni lim ta sunga hai khang hai po kha invoi thei ani ti suspect an ne chu invoi thei suspect hai po chop ni som padisung home quarantine anole hospital en kol an ni lak a symptom in khom nei lo hai chu i test tho ngai lawin i observation in chungchun in ankle ani lak ani ni amiruk chu hi suspect case lo attend in test num le in test an attend chu doctor in test ngai an ri thai in test ter boka positive bok symptoms nei lo an lo laka chung hai chu thei angin hospital en colin attend to in tinga en call command chu positive case symptoms nei lo hai chu symptoms an hung nei ma khat chu observation in an sia symptoms an hung nei ruk chun symptomatic treatment in an treatment an hung thap pa ya an symptoms sai hung bo chun voi ni darkar som ni le pali dana sample la in test an thonok laka positive tano chun hospital an thukin in suk terin dam anga ngai an ne a symptoms nei hai ruk chu hospital panpui vat atha chun COVID-19 screening center hi thei anga screen na ya doctor haiin a symptoms anei leile suspect anga ngaya COVID-19 test thoding anti ni chun tho atha chun COVID-19 low positive ta symptoms nei bok khai chu hing ang hinan kol lakani apakhat na symptomatic treatment 80 paracetamol khosik ta ding nan pe ka in khul chun in khul dam doi pek thena chun atrul dan ang pain antibiotics khom an hmangsa bok lak entenading azithromycin ti dam amoxiclav ti hai dam le dang chun oxygen saturation rate 80
SPO2 hi som ku le pali chung ting a tha chutaka no chan oxygen hi atang kai em bok chun I om ting pang in khul le om alo fai no chun Tulaia nebulization nek man hin meter dose inhaler 80 inhaler he thalem ani ti chu mudan ani bok apalina hydroxychloroquine hi 400 mg in nitin voi ni nini sungan peka chun 200 mg in ninga sung in an sun zam thak bok chun HIV dam doya manglak antiviral dam doi lopinavir tidam ritonavir ti haidam he an manglak boka chun ei hi dinga tha chu steroids corticosteroids hi chu manglo ding ani chun thuk har sat na nei le narik hai chu ICU a si an nga ya that taka en kolan nga ya athen ventilator a si atul bok thakani hing hai hi AIMS New Delhi protocol treatment protocol anga aijuk hril hai chun ni chun hongdam pe hai chu sample test tu tai thlang khan test hi khak so dam no le hi thot sop dam anole bronchial lavage dam mangin test an thoa darkar som hi le pali symptoms an nei ta no ni chun test an thoa chu kar dana voi ni test a negative chun hospital an tokin discharge an lakani ti kha ei hang thil thei ni sin la atop taka voisuna kan cha num chu COVID-19 len zo ma ngai dan in dik no tak le ya mi tam tak ai suk thaba he poi tia chun hi na nan thoka invêng dan ding ngai tha pol mitam takai le in sarkar rural tu hai alba ka mitam tak lungrel asuk na bokani ti hi ei ri da turin ka rita chun COVID-19 vaccine invêng na hi pakhata cheng sing nga mani cheng nui khatina mani in chok ding thai sin la abikin ei ni ei ram ei nam mi pasile mi har sate te tam tak hai ta dingin amang ang thlak om deo ti chu ka ngai dan oma chun in sung member som chung na hailem chu in kat pa mani in khat nu ta dinga khak do mai ngai sit na ani lawm de ti hi ei ri ta tula chulen man bowa in veng dan mani ina trok dinga ti hi pathin rem rut khom ani alom de o ti chu ka ngai dan bokani ni tina fak form zong khom nge ta chu ngai som dol na dinga thang lak dan ding hai khom ko ran le kho tlang thui tu hai ngai tu na khoi wela loin virlu tranta sin la khom alan matalu ti a social tu an karing na tia article kalau zik in home tho taka kalau zik lok angkhan tu lai social organization dang ko ran le mi mal tam takin hi hhlawkpui na sin malak nai lo tho hi lungril asuk hlim le asuk lawm le ni ti chu ka hril num boka ma ting sei tak hi khun kir takin amila cham chil ringa uma chulein mani na mun senga film khur tak le ngai ven jingin thang hun khur ei tiu ti hi kan cha num chewa chulein lalpan ama bela mithli len supa ai ko na rol ri hi lawm thu hril na ria in changtirin kol eng amilan hutir nok ngei ei bei sai ni hun sin la kalomi